Guys, hindi mo sila ugan guys. Oh, project guys. Sa ilang eskwelahan guys. Mga kuan guys. Oh, mga sagbot guys. Ang ilang ipapilit sa kukunban. Mga kuan guys. Oh, mga sagbutan ni guys. Ipapilit nila guys. Wala nilang project guys. Sa MIST. Si Bibi po guys, oh. Magsulat po guys. Ano yung magsulat po? Ito yung magsulat be. Pero guys, oh. Lahang project. Ano ito guys? Dali ko. Gino. Okay, sir. Ano? Sir. Pero ipo na ito meron ba? Nani, dapat to, nani ya ba? Ano ilang kan guys, ilang project guys. Palas kayo. Hindi, oo. Kapilit na po sila kan guys, oh. Pero strong mo yun. Ano? Yun si pangalan ni? Tawa-tawa. Pinugan daw. Oh, glow. Glow. Glue. Kita nila glue guys. Ilang project. Ano gunting niya? Si Bibi po guys, oh. Nagsulat Gunting? gunting po si Bibi guys. Gunting it lang. Gunting na. Bilisan mo. Ah, ito na yung gidrawing guys. Sili-sili Guys, yan. gidrawing ni Bibi guys. Wala ko bahala na kasi ng mga picture. Kaya, Ito